Mr. G.K. Rao, Administrator of TJDC, has been appointed to conduct for an affirmation to the newly elected members of the District Council. This is in pursuance to the provisions of Rule 166, Rule 1 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of the Rules 1989. Accordingly, I will be calling elected members as per serial, as notified by the State Election Commission in the Tripura Gazette. I do request Mr. G.K. Rao to administer the vote. Now I am requesting as per serial of the notification published in Tripura Gazette. Sri Baba Ranjan Riyang, Constituency Damsura Jongpur, ST. I call upon Mr. Baba Ranjan Riyang to come over here and take off of the office of secrecy. In Kokorok, Indian University, Bengali, Hindi, or English. Ang Babalanjan Riyang, Tripura Songo, Muruk Paitan Naikota, Angkor, Baksa, Kauni Adun Mumui, Sonjakma Yaburo, Paitan Mumui, Sumari Kamu Sadao, Akurate Puito Narpui, Sumari Kamu Sadao, Barat Lembagi, Disimpli Anja, Gerang Mo, Puito Puguti, Korok Komui, Ang Bakjapui, Kongani Samungo, Habi Kubai, Pangai. Babalanjan Riyang, Risha Bai, Mumbai,
Volunteer Nazaka, Voltabo, MDC, Operating Hub, Vini, Voltabo, Chair of Namasuli. Next, Sini Puja Session Tungabun Mure, election to chairman, election to chair. Ade, Sunbishi Soinaya, Tabo and Kobogo, Srimoti, Sopna Rani Das, 2 Masmara, Srimoti Sopna Rani Das, then I can proceed to next year. Sri Soilendra Nath MDC, Dosda Kanchonpur. Sri Soilendra Nath MDC, I think, did not turn out. So then to next year, Sri Bimal Kanti Chapma, 4 Koramsora ST constituency. Next, Siret is Sri Khongso Kumar Tripura, 5 Samono ST constituency. Next year, Sri Chandroy Das. Next, Sri Dhirendra Dev Burma, 7 Damsura Gochusura ST constituency. Ang Dhirendra Dev Burma, Tripura Songgok Muluk Baitham, Naipalzak Hangkor, Boksab Nokni Adong Ungoi, Chongjakma Yagulo, Kaiturni Mungoi Sumai Tangoi Sajao, Khapura Kepoitu Nargoi, Sumai Tangoi Sajao, Bharot Ilembakni Bisingki, Khazak Kerong No Poito Kubui, Tei Horok Bomoi Ano, Boksagoi Tongmani Samungno, Habai Kubai Kanai. Sri Bhumika Nando Rial, 8 Ganganagar Gandasura ST constituency. Bhumika Nando Rial. Then to next state, Sri Ananta Dev Burma, 9 Harahari Ashram Bari ST constituency.
आं मोजां अनन्त देबबर्मा त्रिपुरा सुंदुक मुलुग बायथां नायकलजाक हांखर ककसाब नकनि आदम अंगै चंजाकमा याबुलो कायथोरि बुंबाय समाय थाङै सावो कक राखाय कुइटु नारगै समाय थाङै सावो भारतनि एलेनबाग तुई बिसिंतुई खाजाकमा केराकमा कुइटु गुबै तै खरब बंगै आं बकजाक तंगनै सामुनो खाबाय खुबाय थांनाय हामबाय Thank you. Abu. Aboni Polani Sirel Tha 10. Sri Onimesh Deborma, 10 Kulai Champawar ST constituency. I call upon Sri Onimesh Deborma. Machan Onimesh Deborma Tripura Muluk Baithang Naikoljak Hankor Kokchap Nokni Adom Mungui Chongjak No Yagulo Kaitorni Mungui Samai Tangi Sajau Khak Rakhe Uidunaragi Samai Tangi Sajau Bharat Elembagni Bishinti Khajak Keromno Uidu Gugui Dei Khorok Bomui Ano Bokjagi Tongmani Samuno Khabai Kubai Tangi Next, Sirel Tongo, Sri Komor Koloi, Ampono Kobogo, 11 Maharanipur, Telangana constituency elected MBC. Please come over and take off. Angchan Komon Koloi Tripura Mulo Baithang Naikojak Hanko Kokjak Logui Adon Ungui Chongjakma Yarulo Kaitorni Ungui Semai Tangi Sajau Khakrakhe Puito Narui Semai Tangi Sajau Bharat Elembagni Bishinti Khajak Keromno Puito Kubuite Khorok Bumui Ano Bokjagi Tongmani Samuno Khabai Kubai Tangnai Hambai
Then next serial, Sri Suhel Dev Burma, 12 Ramchandra Ghat, ST constituency. Ang Muchan, Suhel Dev Burma, Triprasa Muluk Baitan Naikolja, Hankor Koksab Dongni Adon Ungui, Jongjak Maya Gulo, Kaitoni Mungui, Semai Tangui, Sajao, Kakraki, Poitunargui, Semai Tangi Sajao, Barot Elem Bagni, Bishipti Kazak Kerano, Poitu Kubuiti, Korot Bomboi, Ana Boxer Tomani Samuno, Kabai Kubai Tanai, Anga. Next serial 13, Sri Ravindra Dev Burma, 13. Muchan Ravindra Dev Burma, Triprasa Muluk, Baitan Naikolja, Hankor Koksab Dongni Adon Ungui, Jongjak Maya Gulo, Kaitoni Mungui, Semai Tangui Sajao, Kakurak Ke Poitunargui, Semai Tangui Sajao, Barot Elem Bagni, Bishingkui, Kazak Kerano, Poito Kubui, Kakurak Borok Bomboi, Ano Boksagui Tomani, Samuno, Kabai, Kubaino, Tanai. Next, serial 14, Sri Runel Dev Burma, 14 Pujong Nagar, Waki Nagar, ST constituency. Indian Republic, Triprasa Muluk, Baitan Naikolja, Hankor Koksab Dongni Adon Ungui, Jongjak Maya Gulo, Kaitoni Mungui, Semai Tangui Sajao, Kakraki, Poitunargui, Semai Tangui Sajao, Barot Elem Bagni Bishingkui, Kazak Kerano, Poito Ungui, Korot Bomboi, Ano Boksagui Tomani, Samuno, Kabai Kubai Tanai. Then my next serial is 15, Sri Jagadish Dev Burma, 15 Jirania ST constituency.
Muchal. Muchal Jagadish Devarma Tripura Tripasha Mulu Baithang Naikoja Hankor Kopsa Nobi Adon Ungui Jambakma Yagulo Kaitoni Mungui Samaitami Shadao Kakarake Utunaragui Samaitami Shadao Baro Elambaki Vishintri Kaza Keramnu Putupubui Tai Korabomui Ano Gobagui Tomani Samunu Kabai Kobai Kanyan. Above serial 16, Sri Chittoranjan Devarma, 16 Mandai Nagar Purite, elected Nha, Bob, Bona Kobugo, or Aish of Anagam. Muchal Chittoranjan Devarma Tripura Samduk Muluk Baithang Naikoja Hankor Kopsa Nobi Adon Ungui Jambakma Yagulo Kaitoni Mungui Smai Tangui Sadao Kakarake Utunaragui Smai Tangui Sadao Baro Elambaki Vishintri Kaza Keramnu Putupubui Tai Korabomui Ano Gobagui Tomani Samunu Kabai Kobai Kanyan. Above serial 17, Sri Ganesh Devarma, 17 Backward Zona, Jonme Joy Nagar, ST constituency. Muchal. Musang Ganesh Devarma Tripura Muluk Baithang Naikoja Hankor Kopsa Nobi Adon Ungui Jambakma Yagulo Kaitoni Mungui Samaitami Shadao Kakarake Utunaragui Samaitami Shadao Baro Elambaki Vishintri Kaza Keramnu Putupubui Tai Korabomui Ano Gobagui Tomani Samunu Kabai Then serial 18 में है श्री प्रद्युत विक्रम किशोर देवर्मा
who has been elected from 18 Takarjola, Jompujola ST District Council constituency. I call upon Sri Prabhu Vikram Kishore Dev-Burman to come over and to take off. Ang Mujang Radio Vikramanikya Ibraha Ibrasa Muluk Baithan Michael Jak Hangkot Kokchap Nokni Adon Ungui Jongjakma Yakulu Kaitorni Ungui Sumai Gangui Sajao Kakake Koito Norengui Sumai Kango Sajao Harut Elembakni Kesukui Kakjak Kerango Koito Kugui Lake Harut Kumui Ano Bokjagui Tongmani Somungo Kabai Kubai Tangnai. Next serial is 19. Sri Umar Shankar Dev-Burman, 19 Amtoli Gulagati SC constituency. Ang Mujang I was Umar Shankar Dev-Burman. Tripura Samulok Baithan Naikojak Hangkor Kokchap Nogni Aron Kuni Chongjakma Ya Budokai Tuni Nungui Sumai Tangi Sado Khak Rake Putunarani Sumai Tangi Sado Parot Elam Bakni Isingri Khaza Kerangno Kudu Kudu Ite Rok Bumui Ano Kokchaki Tongmani Samuno Kabai Kubai Tangi Serial 20. Serial 20 Tongo Purno Chandra Jamatia 20 Killa Bakma SC constituency. Ang Mujang Ang Sang Kodo Chandra Jumatia Tiprasa Muluk Baithan Naikojak Hangkor Kokchap Nokni Adon Ungui Songjagma Yakulo Mutai Mungui Sumai Tangui Sajau Khak Rake Koito Narengui Sumai Tangui Sajau Parot Elembakni Bisingkui Khajak Kerango Koito Kugui Ite Khorok Bomui Ano Bokjagui Tongmani Samuno Kabai Kubai Tangnai. Ang Mujang Ang Mojang Sodagar Koloi Tiprasa Muluk Baithan Naikojak Hangkor Kokchap Nokni Adon Ungui Songjagma Yakulo Kaitorni Mungui Sumai Tangi Sajao Khak Rake Koito Narengui
semai tangai sajau Bharat elam bagi bisingtui khajak erano boito kuboi tei khorok omoi ano bokjagai tongmani samungno khabai kubai tangai tongmai Serial 24, Sri Rajesh Tripura, 24 Raima Valley SC constituency ni. Ang Muchang, Ang Musang Rajesh Tripura, Tiprasa Mulok, Baithang, Naikonjak Hangkor, Koksa, Nokneya Adong Ongoi, Tongjak Maya Gulo, Gaito Dui Mungoi Semai Tangoi Sajau, Hak Garake Poito Nargoi, Semai Tangoi Sajau, Barar Elembak Nibisintoi, Hanjak Kerongno Poito Kubui. T. Korok Omoi Ano, Bokjagoi Tongmani, Samungno Khabai, Kubai Tangai. Then Serial 24, Srimati Dhoni Riang, 25 Nuton Bazar, Malbasa SC constituency ni GD9. Ang kono kopogo orok kai sopo nanagal. I, Srimati, I, Srimati Toliria, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter Khazama. Then Serial 26, Sri Sanjeev Riang, 26 Bitchandra Nagar, Orosi constituency ni GD9. Then next serial number is 27, Sri Devaji Tripura, 27 Purbo Muhuripur, Buratoni SC constituency. Ang Muchang, Ang Muchang, Deposit Tripura, Tiprasa Blok, Baithar, Naikonjak, Hangkor, Kokjak, Nokni, Adong, Ongoi, Jongjak Maya Gulo, Kaitoni Mungoi, Semai Tangoi, Sajago, Kha, Garake Kuitu Naragoi, Semai Tangoi, Sajago, Bharat ni Elembak ni Bisintui, Khajakjak, Kerabno Kuitu Kubui Tei, Khorok Bomoi, Ano, Bokjagoi Tongmani, Samungno, Khabai Kubai Tangai, Hambai.
Children 28, 3, Ongjong Mok, 28, Silasuri, Monbongo, District Constituency. Oh, Hailiana. Belai hambai tini sini semai tangwani sal sini joto member sognon puja sibaya pharo ei oro electronic media ei joto besanga sugnai rona puja hambai te tini jung tabuk সরকারি মোতাবেক ano saklai dini saka chairman chongna ni bagai ang chini 18 jon members no ang koyo je kono boro khorcha chairman chongna bagai প্রস্তাব রেখে জানাই আর যদি প্রস্তাব নিয়ে হাঙ্গাই ভোটাভুটি না জানিকাই ভোটাভুটি নাই কিন্তু আং বুখাও চঙো চিনি গুবই दै এবং চিনি গোবাগান दै जों जे थानसा ও थानसा दै जों 18 জন মেম্বার্স খরকসা প্রতিনিধিनो आं आंनि रिक्वेस्ट खायो साबना चेयारमैन चंगलेन बागै प्रपोजल रेखे हामनाय हामबाय Chairman Agui, Sri Jagadish Devarma, Member of District Council, and Hava Kujaino, Kono Kapuja. প্রস্তাব Chairman ni Asuk Thayo, je Prostabti Jami, O Prostabno, Habai, Kubai. মোতাবেক sini chairman already ongi paika ang hobok nai house sini chairman sabno bini chair asuk paidi ni ang bono request kai ang Jagadish Devarmani bumung je প্রস্তাব পরীক্ষা এবং বনন সংজাকা আং বনন রিকোয়েস্ট খায়ো তাবুক চেয়ারম্যান পদ আসু ফাইনাল বাগাই আং বন কবকা হামবাই
Really hard. Mandap Hainai Joto newly elected MDC Stroke Tini Ostom Tripura Upajati Elaka Sosasito Jela Porisetni Nirbachoni Pore Pratham Dinni Pratham Odiveshoni Pratham Session Ditya Session More Session House Upusthi or honorable members of Ano Buskami Tenure Nibagui Autonomous District Council ni Chairman Podo Norok Chamabai and Katal Kai Borom Ganang Jotto Sodosorno and Khani Hambai Hamzakmung Takolmung Rohuru উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আরো অন্যান্য এডিশনি অফিসার্স ভিজিটর্স গেস্ট তাই হাস্টেনি বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সংবাদ মাধ্যমনি প্রতিনিধিরা নরকনবান আপনাদেরকেও অশেষ অশেষ প্রীতি শুভেচ্ছা এবং সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই তাবো জেলা পরিষদ গঠন নির্বাচন কার্য পরিচালন বিধি 1985 173 দ্বারা অনুযায়ী অরচন খরকসা Leader of House অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার মুখ্য কার্যকরী সদস্য নির্বাচন ক্লাইনে আমপুলেনো অর প্রেজেন্ট অনারেবল মেম্বার সমিতির পক্ষ থেকে চিরিক কাতাল ইলেক্টেড মেম্বার সমিতি বিশিং খরকসা অনারেবল মেম্বার্স নো চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার নিভাগৈ প্রপোজ খানি নিভাগৈ নরম কবগু As decided by all of us, I endorse the proposal of the new CEM, Purno Chandra Chamatia, to take office.
जों और एडिशनी विधि अनुयायी 1985 कंडक्ट रूल्स ने अनुयायी 173 वो जेहेतु श्री पूर्णचंद्र जमातियारि मुंगुई অনিমেষ দেববর্মা প্রপোজ করেছেন তাই অনারেবল মেম্বার্স যিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন প্রস্তাবনা সমর্থন খাজা দেয়ার ইজ নো অ্যানাদার কন্টেন্ডার তাই আদার্স পক্ষ থেকে আর কোনো প্রপোজ সপেলিয়া সুতরাং শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আনকন্টেস্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধ্যকার 19 এপ্রিল আগামী বছরের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত বলে আমি ঘোষণা করলাম। ধন্যবাদ। আমি উপস্থিত স্বশাসিত জেলা পরিষদের সকল সদস্যদের অনুরোধ করব আজকের এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনডিফিনিট পিরিয়ড নিভাগে সভা মুলতবি খাইমানি সিকাম মনোঘোষণা খাইনাই যত মেম্বার্সরা जों বাইরে কাউন্সিল ভবন বুসকাঙ্গ কাশা ফটো সেশন খাজাকনাই নরক উপস্থিত দंदि সো दिनैनि অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि मेम्बार्स ऑब्जेक्टिंग सेरेमनी इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन इलेक्शन ऑफ द सीएम बिल सेशन आं अरनो अधिवेशन मुथाका हमें घोषणा खाजाका हामबाय।